thĩinĩ wa Facebook. Ndio. Rĩu Erastus Kahugu rĩ. Erastus Kahugu. Mũmuna ngai Erasto. Erasto. Yes. He went into a business venture that went sour and he headed south very fast. Kaya andũ mbeca arahihirie. Ako harĩa kariũa. Kandara. Yes. Na nĩ arega fuci rĩ. Ga pok. Oh, nguruwe. Yes. Ndio thikũ nĩ metikĩrie kũrĩa nguruwe. Yes. Andoni yako ndo kwa kwenda nginya mitume. Ya nguruwe. Atimira. Ekurorete ri. Ekaba isu. Gũkĩre gũkũreire maitho. Wende higa maniũrũ. Yes. Rĩu Erasto rĩ. Araye kunyĩrwo nĩ bestio yake ũguo. Arerwo atĩrĩ. Kaũndũ gaka ga pork rĩ. Gwĩ kũndũ rĩu angĩgafunga wega. Yes. Na bestio wake no handũ mwethere angĩkeno na akĩgana agĩũka wega. Yes. Iyo. Arerwo atĩrĩ. To bestio yake nĩ ĩgĩraga mũthanga. Ũrĩa wa Ikamba. Yũkĩrĩ naguo wĩ goro. Yes. Yo. Na nĩ mwega kwanja wa finishing. Aramwĩra atĩrĩ. Erasto andũ nyonete bani. Ũrĩa ũguo ngĩra mũthanga. Yakwĩra kũu ngĩiga nguruwe. Ũngĩrĩagĩrwo inyanya mũthenya. Nĩ gũtonga ũngĩtonga meni. Ũgatarĩ gũtonga mani. No kaka broti icio rĩ. Ataũndĩka ũreke igĩte. Na nĩgoka guo mũno. Andũ Ikamba nĩ ũka hau makĩria ma business deal na matũĩ. Na ndĩrakwĩra nduka nĩ thiru no ĩno. Ĩmwe. Na mwene nduka ĩyo niĩ nĩ ndĩmũĩ. Ndĩramwĩire anjigĩre nduka ĩrĩkũ? Nduka ĩyo. Tondũ ĩrendagwo nĩ andũ msaba. Kahũra amwe hihi. Uga warai. Ugama. Warai ndĩrakwĩra waiga nguruwe hau. Cirĩ harũka na bwe. Iyo akuagĩrwo na nduthi kuma Kabandi. Rĩu arĩ harũrũkagia nguruwe na rori. Ũrĩa harũrũkagia na bwe kũndũ kũu. Nguruwe kũu tarĩ kĩndũ nĩkĩ ũrauga we. Saba ndukĩra andĩki atĩa. Mwene arenda kakĩrĩa kagundi wirũ karĩa njomu. Ngirigana. Kagundi wirũ tondũ nduka ĩyo nĩ gwĩtia rendio. Nĩ gwĩtia rendio nduka ĩyo. Yandĩkĩ. Ĩkũrĩa kũndũ gwĩtagwo rĩrĩ. Ngũni nao kũmĩena ya mwingi. Ni mwingi. Eko gwĩtwo ngũni. Na ndĩrakwĩra niĩ ndĩgũnyitĩrĩra nginya ũgandogora. Rĩu nĩ tũbange mwene tondũ ndaugire nduka ĩyo rĩoka kuonwo oke. Ũguo tũbanganĩra nake tondũ tũmũjenge. Andũ igĩre kĩ? Aige nduka ndakendie. Yes. Erasto rĩ Kahugu rĩ. Haigua ũguo nĩ gũcokanĩria. Keigana. Mũikĩrie. Niĩ ndiendetigĩra biacara niĩ. Nĩ wake araigĩrĩra. Araigĩrĩra nĩ iratũmĩrwo. Mũndũ wĩhoretwo Ayubu Ngulucho. Na aramũhũrĩra thimũ. Nimepata. Utakuja kuangalia nduka lini? Maragĩbangana. Arauga niĩ na tondũ rĩu niĩ nĩ kũhĩahĩa ndĩrahĩahĩa rĩ. Ndĩrenda rũciũ rũrũ rũrakĩa. Itĩke kũndũ kũrĩkũ? Tũroke ngũni. Ũroke kũndũ kũu. Mũrata wake aramwĩra atĩrĩ, nĩ tondũ ndĩna mabisi rĩ, nĩngagwathĩrĩra we wĩke atĩa? We wĩtware. Wĩtĩke kuo. Mũndũ ithe mũtiaria na thimũ. No thimũ kĩanagĩria. Ndakĩrĩana rĩa njomo na rĩa thumu. Erasto nĩ rũciũ aregũtha mbenjo. Bathia ciĩtagwo mbenjo. Kwĩ veci ciĩtagwo mbenjo. Ndĩraciona. Kithia aruti yo nĩ gĩtagwo gatethio cu. Gũtha kũu. Arakiuga harĩa kũ? Harĩa ekumĩra. Harĩa athĩrĩirwo harĩa ekumĩra. Arathiĩ we. Yes. Ũndũ gũkĩhĩtũka mwingi rĩ. Nĩ ũthiĩte. Mwingi nĩ ũthiĩte. Yes. Mwingi ũkĩrorete Isiũrũ. Isiũrũ Garissa. Yes. Agĩkinya harĩa araigĩirwo rĩ. Rĩu nĩ gacendi ka nduthi kũu.
Unaona nduthi hapo, chukua nduthi. Wewe chukua nduthi ukuye. Waandika kuleta nguoni zenda. Bana kibandini. Hapo zenda. Ni baada hapo ndipo hapo wewe kuya. Ai hali ya nduthi. The first red flag. About said you to do this. Yes, sasa mimi naenda mahali kunaitwa Goni Kifadine. Sasa nauliza kama mtaweza nifikisha hapo. Ai ngoja kidogo. Yo bye. Baba ndo nalo ndo bangu ni. We na petroli bau. No ina dialo. Molwa. Kase. Kase kwamba ukivose mviu. Mose. Elo sasa hapo. Umesema ni Goni Kifadine. Hapo nalibizanga 800. Kawaida ni 800. Wani 1000 lakini kwa sababu umejileta na bamia 800. 800 kwa nini wapi wewe mnanipeleka? Manana. Ni 800 customer. Hapo hakunanga bei nyingine. Hapo mahali si karibu. Kale go twaro matu. Amulia sioni Garissa ndo nakwambia. Ngoni bau. Roza agindu getu wa manana. Unakujazia 100 hiyo ni discount. Ni discount. Kwewera na ngiri. Unajua itabidi kwanza tupande na wewe tuende paka pale mwingi niweke petroli ijae. Tuludi kwanza mwingi block. Nikupeleke sasa stage bila wasiwasi ya kutingiza pikipiki. Hajua hai zirugu weza habari. Ngochi yaura. Aiko umilio kariwa. Yes. Ona gwa tukano arithie. Mukiye mundu ucio ni roikara nduthi ukanora. Pumzika kidogo. Hiyo safari. Unajua jua inatushoma. Nilikwambia ni mbali. Ndekea nduthi rari ya manana. Haya sasa tumepumzika mara 2. Na tumeenda karibu sana nusu. Tuko karibu. Tumembakiza kama hapo 2 times. Hakuna huku hakunanga watu. Unajua huku sasa hakunanga watu wengi. Watu wako kule town mwingi. Huku ni ndani. Ulisema umetoka wapi? Kalioa. Huko kuna watu wengi. Huko unajua ni sawa kuya sini kule ukienda maeneo ya Kigumo na Kaangali. Huko watu ni kama nyuki. Duda wakendo idha nanu dhuregere. Sasa umeniambia unaitwa Lastas. Hapa ndio kibandini. Ile kibandini. Hago ni kama lea akuima la matatu. Hawali adhirere. Na siko wapi unini nataka kwenda town matukani. Nukata hapa ni sile 2. Kuna hii hapa ni ya Sele Kilonzo. Sele Kilonzo anatonanga viatu. Hiyo ingine hapo ni ya Mama Nzai. Ni ya Wazai ni wararehire. Na Mama Nzai imegawanizwa kuna moja nyuma na moja mbele. Na sio natafutia mtu ya nyuma. Aya kwa. Nimekungoya sana. Safari imekuwa haye. Niago dhagano. Niliambia huku ndio duka. Na nikaambia nikutumie pesa. Ulipata? Nilipata 1500. 1500 zilinibikia. Kwa sababu nalipisha 2000 kwa mwezi na nilikuwa nataka deposit ya 1500. Gai ati 1500. Nilikuwa nimeambia watu wa malori wanitafutie mtu. Nikamwambia ni 5000 deposit, alafu nilipisha 2000 kila mwezi. Na nikashinda mwekuyo no geta kuko tena tukuye ukwana utafuta mtuka ya 1500. Aya nilikurwa 100. Na gapi atanikiweka nguruwe huku. Ile pesa nitapata sijawahi ona. Wewe nguruwe. Hapa Ikamba tukulange nguruwe.
Nguruwe huwa tunatumia sana kuzuia walozi. Na sio mama. Tunachukua kambupupa ka nguruwe. Ukiweka kwa nyumba mchawi hawezi kukupata. Na kwa leo tunagotongera. Nikuwa dia nguruwe. Hapa nguruwe ukileta, labda ulete tu kampupa, upea watu kampupa. Huko ana tukipata watoto wadogo tunawekanga hiyo kampupa. Ndio wazione na watu ya mjito mbaya. Huko nguruwe kukula utakula peke yako. Kama unataka uweke nguruwe, ujipange tu njia nyingine. Hapa nguruwe huwezi nunuliwa. Nguruwe? Ai. Wewe lebaje koko ya numuona mugeni. Akame. Oya. Nayo. Ganza hii. Mwenyozia data. Enda kwenda bambuzi lia nguruwe. Nguruwe? Si wenu. Mundu zuko tumanu. Mundu zuko tumanu ajangaiwe. Eto bogora darayire ya igana. Eno tuete mama ja zimbe. Pasia sido. Davia na anenga na angiliana. Oze nduga hii. Ai. Nakwambia tu kweli ndugu yetu umelimwa. Umengongwa. Nduga ya 100 kwa deposit ya 100 hata mwingi ni 2 ya mwindi na pale kumewekwa Equity. Ukuye nguoni kibande ni upate nduga unalipizwa 100 na ukaambiwa utakuja kuweka nguruwe. Nitaki kujua mnirudishie pesa yangu. Pesa ngani? Nimekuambia nilinunua 5,000. Na nikasema utakuwa ukilipa 2,000. Na nikaambiwa unakuja kuweka biashara ya kuni. Ila kena na kote na